Dongor TV channel ni bising khainai 10 tarik ni deborong ni report ni bising khainai ang kaisa khobor mankha manman bisingo je khanaman onusare borok je takatjola area ba takatlam sayo 9 tariko bumralai hasilai koklai hahani nai bum sawai nai khoda khodi aina onothok khainai o bumpe kharnai o silai koknai borok no ni je samani abno tuinai ang tini sarai sai khlainai public buskango sini takatjola ba sini buskango ang koita kokno sanan bagini ma phaika hai wana masungsa koktuma asai phepika social media ni bukhaktei Dongor TV ni owner Paramgonang Jacob Deparmani munggai case rajakha BJP ni candidate Nirmal Deparmani phaichungtei aboni koktuma wngkha laithangjak 9 tarik go je takarjala amchaio bum pekhagrao hwnui koktuma awaiwi tongmani a kokno twiwino case rajakha Dongor TV ni Jacob Deba nainedi case rwnai Nirmal Deparma tamo kok sakha tini abo tamno বিষয়ে তৈনাই রিংজাখা হামাই নরক যে সোশ্যাল মিডিয়া তে ইউটিউব চ্যানেল এঙ্গেজে যে ভাই বন্ধ খানে রকম একচুয়ালি কয়েকদিন রমাইনাই বিশেষ খাইরা নকরন যে Dongor TV চ্যানেল বিশিং তে খাইনাই যে আনি মুতুই খাইনাই যে ব্লেম খাই দংমানি অবর তৈনাই কয়েকটা কক দङ और कम रिप्लाई नानी बागिनो तिनी मानव हक्का पुले आं कांकाय नरक जे भाइमंग भाइरे नरक जतनो फाइफे हामबाय ताइची बाय आरो एक्चुअली जुदि सानानि थांगांकाय Dongor TV चैनल नि बिसिं दै खायनाय 10 तारिख नि जे बरंनि रिपोर्ट नि बिसिं दै खायनाय आं कायसा खबर मानखा मानमान बिसिङाव जे खानामान अनुसारे borok je takatjola area o ba takatjola amsayo 9 tariko bumralai hasilai koklai hahani nai ajagao 6 tarik ni kaisa video footage no boporo bomani nai ani mungui nai tai sini kormi tai koyokjon ani mungui nai je borok ni bum sawai nai khoda khodi haina onothok khlai nai o bumpe kharnai o silai koknai borok no hani je samani abno tuinai ang tini sarai sai khlainai public ni buskango sini takatjola ba sini buskango ang koekta kokno sanani bagini ma phaika ang tabukno jehetu ani mungwinai bo direct ajaga sawi tongo mane no angbo sini je Dongor TV ni chief editor Jacob Deparmani mungwinai ang defamation case uni tabukno bortomano jaga phai sakoitrok gai o jaga sanani naimaka sarai mono 9 tariko horo bumbe khaka aro je bajaga chikonsa video footage mani abo ani gari bisingono abo hoito mobile bike amna ke phone nangja khana ani gari to kahamania joto borno kawo kormi bisingo kawo tai onano je borok nangai dongna rong tangau bibino borok ani gari o kawo ko kawan bising dekhaina hoito video kisi sa footage mangha abo 6 tarik ni video footage ka 6 tarik ni video footage bai je 9 tariko takatjolam sayo je bumralaimani tai silai koklaimani ba ani mung sawinai obo phonani netritwa no phonasongno bum khitaro bumro silai ko hone je salai dongmani ba bobin khukdi je samani abo bo sotik public no bini investigation khaimani bising ti khlainai sotik report ruthung hane angno koifiro arang defamation case ko file khairika ko o jaga jodi ang sanani to ko man tongi tongo ang tau bortomano agot law tongi tongo sumjotono saimano sini 2026 je TTDC election o ADC election is sukano ani nogo je 10 tarik sini last prosar nitin adino sini promote har kabang ma bongi de warrior ro khainai ani যে takatjola ni nogo ani nok subai skru khaimani pray 25 ta moto gari subai skru khaimani sini 70 ta moto bike subai skru ni je nosto khaimani tai ani nok phukno subai skru khaimani korebo je ani nok ni mani khini to mani rang pisa theke shuru khaini rang sa theke shuru khaini je निर्माल माता थे शुरू खाई जो तो नामनी माने खनि रखनो लुटी पुटी थांलाय माने अब संनुखा इभेन संग जागा साइमानो जेमन जों जे 2000 सेलु मोटर पर्यन्त ब्रक या गालिया चिकन अब जिनिस ब्रक थै थलां थांमाने अब सं जतन साइमानो गाय जों तो ब्रकनि फाननि बुस्थांगो ब्रकनि जे
एक्टिविटी निबो सिगाङाव जों 10 तारिखनि थेकेनाव आं ताकातला आमचायाव हेगबा सिनि जे ताकात 18 ताकातला दंखजला एरियाव सिनि कोर्ट मिथिके सुरु थायने आं जिसे थाङै मानिया बरक थांगां गांगनो बरक संनो गेराव खायो हेगबा आयंवा बीजेपी नेतार खायो नि संनो हयतो गेराव खायमोन जों नगु साइमन को अजराव जे आनि बुं सावैनाय ताइ सिनि कोर्ट कयजना बुं सावैनाय ब्र बिब्रांतमूलक जे कक सावैनाय सिनि पॉलिटिकल माइलेज नानान बागैनाय पॉलिटिकल जे रिपुटेशन आनि बिजिनि जे रिपुटेशन ब्र नष्ट खायनाय बागैनाय जे कूटनीति टिक्रायनाय बिसिंतै जे ब्र जे कक सलाय दंमाने अब बन्द खायते हयतो बस केवबाय साजागोना केवबाय साजागोने ब अबहाय रिपोर्ट दं बस नावै मार खाना हायमा दङ ओंखाय ब अबहाय रिपोर्ट दङ इनभेस्टिगेशन खाया जेने सिगां सुदा आनि रिपोर्ट या आनि कक या जतनि जे कुनो इस्कुनो तुइना ब बिनि रिपोर्टर नानि सिगां ताइबो रिलीज खायनायनि सिगां बावनो इनभेस्टिगेशन खायने हाम हामिया सेथ्रय नायमानि बिसिंतै खायने बरनानि इंथों आगाबो बिनथायनि गयनाय आरो एमने तो आं डिफेमेशन केस बिनि मुंगिनाय खायरिखा ब बाहायके बक्तिखे रिप्लाय रायथे अब पुलिस नायनाय अजे केस न 6 तारिखनि जे भिडिअ फुटेज बाय अजे 9 तारिखआव जे बुमरजाबोनि जे गथना चलि दंमानि बा दाउसगरा जे पाब्लिक हयरानि मुलक ngै दंमानि हयरानि ngै दंमानि अबन बर क्लियर खायतें गे लास्ट दिगु आंगाबो साना नायो सिनि जे ताकातला आमजायनि तो सिनि रामजानि ताकुताय बुक जंना जोंहा बाहाय जरा बीजेपी नेतृत्व खायनाराव जोंहा बाहाय जेबन सामुं सिद्राबाय हेगबा समाजनि खतिं थों एलाकानि खतिं थों जोंहाबो कोनो दिन बिसास खाया जों गोबांमा दिन रमायनाय सिनि एलाकाव सिनि ताकातला आमजायो जों पाब्लिकनि बागैनाय एलाकानि बागैनाय बरक नि जीवन जे नांमानि जिनिसफोरनो जों बाहायके बक्ति खायनाय जों सुबाय मानाय जों आबनो चेष्टा खाय जों सुबालायखा जेहेतु जों राज्य सिनि सरकार केंद्र सिनि सरकार जों थांनाय विगत 5 बोसोर बाहायनाय एडिसिनि जे खमताव ति प्रमोद हातमन बिसिंति खायनाय जों दरबाय जों तालमिल खायमान बिसिंति खायनाय जेहेतु राज्य सरकार बरबाय जों दङहैने जों मिलिजुलनान बागै चेष्टा खायखा हायबानो जों जतन सायमानो सिनि जे ताकातला हाय आमजायो बरंनि जे माने दाबदाबा बरंनि जे तामने सानाय बरक जे बंनि फान बिसिंतै बंनि जे फाननि बिसिंतै खायनाय बरक दल कायसा दल किसिंनो जों वालायमानि बुलायमानि तकलायमानि जों बिसोरबो जों सायमानो आं नरकनो बरक दल जे 9 तारिख बरक बुमरलायनायनि सिगां गुलि लायनायनि सिगां बरक दल कायसा बुलायने जिबि कलायमान हस्पिटलाइज जों माने आंगाबो नै फुटेज बांनो रिवाना सिनि बर्तमान जे ताकातला जम्पु जिल्लानि जे बरंगरां एमबिसि ताव कटाल जे एमबिसि सिनि ताव सुरज बर्मा बत सिनि प्रत्येकटा बिजेपि खरकसा सिनि कर्मी रंना निजिनि खुबबायनो खुमगितम गिरुइ ताबो